MLA kanong po constituency ba Meral Bonds hanin kasngi ka kharwe tere ku jemang arjar arpuar ulalaj ban IT ki artli ki work order jaga school Umling Secondary School ka bagite ki artli ki work order ki kenthop ka we ka dena ka banta ban snai ka basketball court kum assembly ground ka wala penmang ha ka dor arlak tingka bat ka we pan ka dena ka banta ban yarap ya ka tulop ki no hika secondary ka bolong arlak tingka hakan ni kasngi la idon lang UMDC ba balajir rani haringkat kino hikai ki dikhot jong school managing committee kino ngilam snong bat ki kena school pule jong ka school anir bersyukur ibu bat penbiang yang jidon kami ikut namar beli namar ba jidon kami jinna de sa kejuk kaya bat iso buram syubun ya kene kesni ke bakerbang hago banagaliang kajong aku MLA di Baba Legit kum MDC lembat ke managing committee rambak snong and stress ya penting syaki mingguak lawan jengok yang school menuhi bandip ban senang marban ya keren di isu di babun ngarak ban ong di rambak tawan office ni keren inwan lainut samut terakut antang dan tidak kawan dalam dia ni bagi snow di bikin jeng school lomba di mama rendang di bawah air itu. Jadi kalau kita kuat dalam dia bandir yang jeng nama lagi kuat kan pergi kena pergi jaga pulih apa kerib hoi apa kono konusi di dunia. Di kuat iban persang bin suki ban perbit pembiang yang ditinggalkan.